possibilities. Star TV anope we chichini menche mamunyina achen ema obibia akwaba eba Coastal TV morning mix idwumedie so aye onyankopon na domarakwa na anope nso yenso ye wa ahoden ayetimi enemo ekasa emra sonsa anope morning mix kase eba yensa kan ewofia se no ye de besom amanfo kase eboy yemfa aseda kase ema National Petroleum Authority omone diesel gift shop. Yes, you so and yes, so the asida kese ama Solace Bar and Restaurant. You rent me and free Lady B Food Avenue. Yeah, the asida ebemo obia and pay so maso ya saying ama no pay yet me the morning mix jumedie ye de ebreo. Kasi boy ensama obetino ebi ene say Coastal TV etutu anamo akọ nkamfo ye ne mpanyfo akokuda meka bi ye akọ akotwetwe enkomo na nsama omode to ye no yenso yebebo ama omanfo ate mpanyfo meche police mpanyfo abomode ama omonsa so nkrofo bia yesusu se omudi nibone eho dwuma anopei nsem bi ka we ho ena obete no anopei me amidi kase egbo ho chiame midin ede afiba esien afeje akonya na je kase ebo no enchiremu Sanya mu nyina munim no Coastal TV ade ba kwa ede asie ni so ne se edu efia da bia ye betutu ye mfidie wo studio ha sei ne ade aba obia fie obia adwum obia adwuma mu na ye ne mo aba bedi nkita ho eno ene yasodin se Coastal TV Community Connect efia da edi enimu ide ye tutu anamon na yakwa kopie mu wo nkamfoa ne ne omanfo wo ho no akwa akobom adi dwuma ne science no ye di nkan akofie ne efiewura meche ohene a owo nkamfoa akwa akokasa na nkomoba oni ye eboye no momayonko na enkotie bi oye nana anafo ne otoso enkono ne nkomobo no ebinie wo from nana anafa motada kono na me diko amowo nkamfoa yawo ehaw mpanyisi kankasa na mo ayewu yawo haw hwehwe igwaya nkamfoa ma oye ma obagidin kase oni hia body ya owe biara kekanla
na ɔso yɛrekɔ nkamfoa abɛyɛ ekuo bi a n'edin Akehyiba Eguae kurom nyinaa. Sɛ yɛhwɛ nwura yi a wɔde gugu ha yi a, na ne mpanyinfo na wonyim dɛ nwura ara na wɔde bogu hɔ. Wɔfaa ɛkwan bi do dɛ wɔbɛyɛ fertilizer na wɔdɔmpo nwura yi gu hɔ. Nti nwura yi egu a ndɛ tententen. Sɛ mingya akɔhwɛ a nwura yi wɔhyɛ aseɛ wuru gu. Wɔabɔ 25 years. Na nwura yi ogu hɔ dɛ eguaman nyinaa biara ne wura. Nanso sɛ yɛhwɛ mu a, nkyɛ ekuo bi te dɛ Nkamfoa. Nti yɛhwɛ eguae a, yɛka kurow a nkyɛ ɔgye ɔyɛ hyɛn paa a, nkyɛ Nkamfoa na ɔgye nnɛ wɔsiesie. Nti sɛ wɔsiesie no ma ɔbɔ do na matakyɛ wakama na atom. Wontumi nkasa. Nanso ne siesie nkɔ te dɛ ma ɔrehwehwɛ. Dɛ a medzi kan kae no, n'ankasa ne ho nso ma ɔrebie. Eyi nti na ɔnam de ma ndɛ mɛrekasa ma Eguaeman. Ɔne ne nkwaa do nyinara, biara wate. Ghanaman nyinara biara ate. Esiane dɛ ɔyɛ haw papaapa dɛ wɔdze nwura bi gu mo kurom ha na wɔnhwɛ na wɔnsiesie. Ndɛ da ayefi mu ara gyan bi bɛyɛ 6:30 to 7 mo kurom ɛna mohuu dɛ excavator esi me late mills ne opposite hɔ. Abadze wuti gote. Nkyɛ ɔyɛ hwɛ. Nkyɛ ma ɔgye na ɔyɛ nye dɛ wɔrebɛbɛ mpo. O nana yɛpɛ dɛ yɛba na gote sɛm yɛba na yɛbɛ start. Afi mu agyan ɛna wɔdze machine bɛbesi hɔ dɛ wɔreyɛ. Nkyɛ wɔmbɔ mu hu mpo na mo so mbɔbɔ wɔn ekyir dɛm. Aban dɛm. Wɔyɛ kakra na wɔkɔɛ. Sɛ wɔewie o, sɛ wɔnwie o. Deɛ wɔadui no dze, mususu dɛ wɔnwie. Na mbom adwuma a wɔreyɛ adwuma no, yɛnhia culvert wɔ hɔ bio. Culvert dze, nyɛ ɔno na ɔbɛboa mu kurow no. Mihia bridge. Bridge dze yɛwɔ mu asɔɔto bebree. Yɛwɔ kakraba wɔ hɔ na yɛwɔ kɛse wɔ hɔ. Na mihia bridge. Wɔhyɛ culvert a mu kurow no, wɔbɔ sɛ wɔaka wɔn do. Esiane dɛ haw papa a ɔwɔ dɛm ɛhɔ kakra no, wɔngye enyim ara. Wɔrebɛyɛ a wɔngye enyim a wɔnsiesie no yie. Nsu na ɔnkɔ ne nyinara, ofiri hɔ kakra nara. Nsu na ɔnkɔ nyinara, ofiri hɔ no. Nti sɛ ɛhɔ no dɛm a, nsu ɔbɛkɔ ma wakɔ ara na wakɔtɔ Eguae wakɔ Bakano. Nyɛ nsu no ofiri ha, nyɛ nsu. Ɔsɔpɛ a ɔdu Bakano. Dɛm gote kakra na wuti na wafa no kakra baage no, ɔyɛ nsu a ɔfa mu a odu Bakano. Nti Bakano nsu na ɔwɔ hɔ no, Nkamfoa wɔkyɛ fa wɔ mu. Mampanyin Kufuor na ɛhaw no na ɔwɔ hɔ papaapa. Nti Kufuor n'adeɛ do ne ɔbɛyɛ gote kɛse na de bɛtwem bridge beebi ma owu. Bridge na ɔwɔ hɔ no, ɔyɛ culvert, but culvert no ɔmboa yɛn. Na nkyɛ no so nka na mpo na ɔyɛ bridge na ho abububu na wɔbɛyɛ no culvert. Culvert wɔyɛ no ebien, still mowɔ haw. Ebien na wɔayɛ no nyinaa mowɔ haw. Nsu tɔ na ɔkɔhyɛ mu ara a ɔnkɔ bio. Nanso nso sɛ ɔyɛ bridge a nkyɛ ɔno dze otwiw fam ara a na nkyɛ ɔrokɔ. Nti sɛ nsu hyɛ ase dɛ ɔrotɔ na sɛ nkanka ara wantɔ enyimkan na sɛ ɔkɔtɔ anadwo a na me nsa gu m'apampam. Esiane dɛ manhwɛ yie a ɔbɛfa mu kurow. Eyi nye dza wɔayɛ me haw na dadwen. Sisi a mehu dɛ nsu n'enwura ahyɛ ase dɛ ɔrebɔ fam, m'akwan nyinara etu. Nkyɛ ne dɛ muhu dɛ machine si dɛ ɔyɛ me yie. Nkyɛ wɔnka nkyɛn yɛn na yɛn nso yɛmbɔ wɔn ekyir dɛm ma edwuma no ɔnkɔ do te dɛ ma ɔpɛtɛ. Nkyɛ ɔno na yɛayɛ haw a ɔte dɛm yi. Ne nyinara yi dwuma bobu wɔ Nkamfoa kurow yi mu ha. Ma ɔno nso ne dɛ hom ara wɔreyɛ yi dze, woehu adze a ɔwɔ hɔ. Nti wɔreyɛ dze na wɔnyɛ no yie ma Nkamfoa ɔmfa ne tampa mfira. Asɛm bi maa na nye me besuafo a wɔwɔ kurom ha.
sabi ni na ye bom ya yaze ma ya fiew akon kon jako mmere mi je na bakasa ni kam hwehweme denti na masan manya ni hwehwe na chi kwana ansana na ihe nyina ye bom ma ye nkanfo ma nkanfo obeye dachi obeye krabọhwe pepinsu na wa banama no mu hwehwe ma na chede onye mankum koyi ne eho ti de ni owo ti mu hinde one de jara anede oye igwe koyi ala yan eho ma futi oro kwenye nkankala mbebun yerka mentia ni sisidia starting from 18 years ya one edubona woro mimia wofan ya baze ready ono ne muhundo orse mimbebun no isa ready ni ya wajiti ready no o ya wajiti won numpo fan ye juma ona ida wode de na kwa o ya kom de wona ne de ko biazi inja mu kace men tan de inja no edun wo ye but wonja no wuja no na che won tan bi wala musu sinde edun no o senti on ma woye minjinzi de wakana wonnom na wofan jina wala bibin ti on ma mpanyinfo woye de na edun na de abofo ye edun nti de me senti woye edun woma wofan ye wofan sada me yere ba no na wanye de kofunno ni nchwa fanse ho na anede wenya nketesia no so nde me chazi ntwini sanzi wa abafom no masra ho wonya ahweye sande se hu ya ahweye wo wa abeboma obama dachi ho so wonja bibiara be krabo hwe inja so makato mesafon Nana anafo toso enkono nano esi yepe ene ebo modi tutu anamonko assemblyman a owo nkamfo a onwabu benya nchen sei ena nanaka na wonso edien ena wode besoso buko nkamfo a yene ha no doso obiara owo kepkos ayim de iwuro bi owo kepkos bi asa wofa nkamfo na wozeba nanso eba nkamfo a ko na yakase yene container yezi wuro gum no oyakope isusu de yenya koreka ho a kobabo hen ofu obi o yana ha okase koroso school a obemfo atamas o shase residama nkanfofo nyame to nsafra no adena akefu besinde intu na yantu yedo si yedo hono ko hono ku ho a bo ho na ade papa na atamas o shase de oriye ebesre na mpefo waka bi owo assembly ni NDC abani ya wodi do wonchi onyo fa hwen kanfoa na yen school yi oma yen shas de operate na mejimi de ye dam so oboboa ama economic activities owo kanfoa no so wotum na wotumpon yen ha obi wa oho oye yen isusam ondo ya do oha wa adwini ye papa be bi o waje pa be afi ebien nafa nso ofa no nso ko bi mfam da wo boyin nso na ndan kanfo na atre ma oye old nkanfo na ekono pe na ye nso no ba bi se lorry station na hazi oba ekwa ahwema ha oba na afan yeso onompo nye de bia na oba na ihe ye tete echiche ne de nsusam da no ya da ohoyen yewonti no so ye trasre ankwankura ibi wo won nsem NGOs abotun aboyen bohosa mpempren nke yetum na wa abo mankanfo a yensusam no otum na wa fa ne tempa ifra enye edukrom wo abura asebu kwa mankase yen ho gbahye na afi yenye Ghana National ono so owo oye Cape Coast South no so na afa bi yin afa bi so ono so owo mfantima so yen ho gbahye oye Brafio no kwa do so yen ho ebo ehye nti yi ebie na brona yen ho no gbahye ewo ye nkanfo ma me shas me electoral bi offer obi onyim go bia no offer Hacienda hotel ho de ko oye interbet no ho me electoral na ho na no ka na yeba
anafa afam nso a yenye abo erukom ye hon egbohye na afi yenye Ghana National no fall under menyemewu aha na achim electoral area de me dwei bia me hon egbohye oma oso nso ma dwumedi mezi no edu bia na ahoche kakra ewo ho ntini na kan ha kakra ya na menya ewo ye me electoral area yenye oda kwan de fida oba yebaje wona wa wetu na ma wo so butu wa ye za abo nkamfoa na third region na fourth region butu na wa ye za abo ense da wona sie papa. Honorable Anusi Yepe na yensantreni asorba Kofi Esuma bo modern say enya na onfa nani enkohwe say former president and as a president wanye ni baby call Asumdwehin Atamels school no ye na adwen say otiama nkanfofo na sesi amino kase aka nsinsemu a yenyan hu baby aye de kwa akosi no ne tibia etisen Ebusuafo mamamu akwa aba mu atena asem no Coastal Television do na ebri yegina nkamfoa oye Professor Evans Fifi Atamas, the late President of Republic of Ghana no kwani ebusuamu wi aho se edani ya osiwe a yanken da kohwa baye 10 classrooms in an office se ka ho ni na we sha ha mo wa yejan na mpenyin ameyata ase de Professor Evans Fifi Atamese wonye ne bibi kwan na wankese no kotokum sika na oyi de onfensi dam school blogging na onfa mbo ma adisha wowo nkamfo na nkwadu na wunya technical vocational training na ta ebaka na sanejuma na so onanda fofi wanto ata na wegwara abami ono na nde yehundeni iyi yirbi sede anna sabota fete za pepe beye omana se pepe beye oya ina nchirimba wude jehna ehen ebe na depot nso yeye datum na nanuma won kanfoa mpeinfo wo kabe oye won kanfo woda asase woda mede won de medwin wodo no kwenu wasase etu amon ebe na depot na ho so wo ya afada made ho mbrese bogonye wo Cape Coast North ono bo kwam na mentanya ako dodo na for raga wonya wo ka raga pe na wo so wundi dem obi aka ho ono bo ebe ado pati na wasori ye eda hye popo na emiem woda wade na eje ho asem bi sayin osande iyi togoyi remba mbaye boke na yi remba mbaye Netherland yi anede obi anyo obi fi agbechi baba be da made no oda hye popo na emiem chida ya ga no fi ya nti okun na otedam we binu bujiyenyi watu na imfifi de sika oda be hye asasa otedam yuma na se ya betram wa agenda anyale hinjejirije ebushan yansampa na mututefre beyin ma mututefre beyin da mana nanum peifa wo nkanfoa mo asase na wetu hu amahon ma hon ba ya mfaso papa obabada pepe ye ma hono oya ho ankasa ho na asam ho na odo wo ye na wudi genchirima yes ho na odo wo ye wudi genchirima nte busia ya tutefre beyin mum na ese na ebise bi o na ya to ama mpeinfa wo oye ndi samanyo ko Cape Coast North and South ino onye Central Region at large there eba ade pati na humsumri ye udashe Professor Evans Fifi Atamas emyam wada opredent obeye oda abo na ade shidoma wo gwa na nkwado humye bibi hunkeka wonu onye bibi na iyi osi no se ya nchirima obaban ubisa wasama wontumi ya no abafam kitikeku asorba Kofi Esuma Coastal Television osi wole wonyima wala wonza Nasa Coastal TV wa wenim ene wa nkasa wonne dia ene na ye mompini amanfo omo nkamfo na yemi so omo sei ena mpanfo e de ato Coastal TV anim monso muso musei nkamfo ade ehe asomodwe ikuro first here na nanum na oya odu bebi a ekakara ifi nkamfo a ene walobo nkamfo ade
nso nne nwa no waka dam na nwa mpo wa agye hi kuro yi wa afa nti nkamfo de se ebo hwe ede no siribubo ye edwuma elbe ya ade bia oye mpuntudwuma bia wa ha ebe ohia mi bi asase nya asase ala wo ho boto wa ha ma ha mon mmoa no ntane ne de eba ha bi bi ato adza ba mi ye bi moye nkaten ntane bi ofan nyama mudwudwu ni na fufuru no ntane bi nkofo no wo bodwo na wado ho adokọ imom se oba na apia mmara ata my wife no store no che we fi de yede ona eba mmara hina ambo na apia bi bi ata na da imom nya ha mo no so ada odi ya ona ihi nsusa isi amukore tank no siwe akoso no siparo he be 3-4 months ni ma hankasa de be 3-4 months ni mumunju pipe ma nhon no ma watra wokomo mechi ibi be 2.5 years ni ana 2 years ni bi munju nzo ne demi na se timenu ne choba na ma aya na aya dinzi yesre Ghana Water Company yana asami ma na wa aka tena radio ru wa aka several times ni nyina yin ho hwe nti yesra hwan the made woman onhwe abansa abanu yi a oyeye ya onhwe na woma yen no mwa na yarbre wonsu sam ho kwenten with be so ndo boyen ba kwenten kaka mo kan na kwenten no sa usa iwura so ya mantam na at the same time so municipal ya asase na wutu rogu we kwenten oya ma won pro ba mama che ye bre wo frafra won asemi ma frɛ na ye attempts say block kunumpo asana nanom na de wa bam mai wa ma kwenten nti ebisam na am question ya problem wa re kwenten nkanfo asisi ade egbe kwenten sisi owusa nti ye kwenten be tu nkanfo ya pe na at the same time so oya ma won ma fa ntam because ya sa asire wutu boden continuous yedi na first ndi ni tu boden no ogufo ma na first ni fo ma anya kwa ya be de bi wa fa na wakasu ono ye de medme ya asisi wa ma why by na so continue ekwidi omoyen ibi ekore akwa na ebien bi aka e ba sempa ono sai wu ne ekoye ma no abafoko ekoye ma abafoko na ekutiampo aya ba week na ampo wen o fa nkore yaho de me ya ayeren oho yeku ma ekoyi ni mu egbu papa nti e besere de na ma bi o tete de man yempene dam ekoyi yute woman yeso yaboa oya anya fone ayeren yesi so yin na egwa ya na yasi so de egum yeso wo huni dam nti ye besere man o ma fa ntam fa men yeso me kaka yo kan odukan ebe yankamfo ha yinsusam oya ohawadwen yinsusam hawadwen pa nkasa ina ehwe bebia ma amelo Tokyo sinisi ugwe ma na eheni na nsutwa ofa hei na ebe kana baka oda na sunsu otowia na watwe nti oya da oho ya adwen na magote na gote se da ha munam dem gote si na oho ya adwen gote si na waye osusa nti o me nsunu twa otumugbu na ofado nti ebe sempe infure se obekire wewiwa na nche waba na waba ba bohwe amenye na nti obogboye no o me nsunu twa na nche yehu watwe na kakra nsunu twa no gbura okọ nkọfofa hoedem nti obana ma oya da oho wadwena nkasa nti nana kwame na maje ofia ame mahoni na mmom yusu samso oho wadwena nkasa nti yebesa wote wasfo obobo modern na waba na waba bohwe ya kwa no so bebi wo wa start orututu nti mpanyinfu akwanya bi wo wa womda na omeren womohwa meyen yi kakra mutuma aka menkani ya mla menkani ya na obowal nti kakra mpanyinfu nti na spam na wobere wa wo de we gu hu mo rokoda wutu ahwa me street light na den ibi wanhyira anye onsoso nti waba na waba bohwa me nti mo ba asem ma na abado edwuma pori na mmom yemanyuma sam na ya ho wadwen yebo manyuma na woma ya woma asem ma na youth committee fo no wobre ibi oyeye manyuma na onam wo mpela obaye nti yesi a ada akwanya wala modoto ye manyuma gbanfa no hwem na wada yi a wana ye
Yet was an America was a Caseboy a tragu ewo Coastal TV or digital channel no so 514 and Facebook and YouTube in Ubenya or Hona so only ye ache Caseboy. Yet was one ye call Aguna Swedru na ho ana Aguna Swedru District Police Command Abomode aye operations are more den ewo Aguna Asafo and Aguna Kwesichukwa ekwan so na sesia meno kasa de o mabomode ama omonsa aso memu amienu bia eni susu se omudi enubone ehu dwuma memu amienu omudi eye Godfred Akwawedi Imfinhyianu aduonu nwotwe 28 ena Awudu Osman onu so edi Imfinhyianu aduasa 934 na ebra na search no ekoso na say operations no ekoso no memu amienu na omote taxi bi mu an registration number no eye GR 2934-26 ana omote sa taxi car ni mu na omoju kwan no so na police for bo modern ejina wo mo yo madwen se omo behwehwe car ni mu no mo hwe ade kopatin a ewo car ni mu na eho no no mu hu se enuboni bia ya chechire ya bo modern apon eye 154 no ewo omo de asie ewo sa car ni mu ene na police for bo modern ejina car yi ni mani nyina na nuboni nyina epi abonten na omo etutu wo ma no na nchiremu no kyese Awudu Osman ono editu mu se nuboni no eye omo mienu dia ene nti omo di police for dia Awudu Osman no echi ene ne ko ni fie na ni fie ho no so na omo ko hu nuboni ni bia no so ye 55 a ya cheche mako 55 a no so de kan ye hu no ka ni mu na ebe ye 209 nuboni ko a na omo achechire a kyese omo di jujuma nkasa na memu ehu so omo hu beka adwam nti no omo bo mode san kon be bra be Ghana police no omo 100,000 Ghana cedis na police force ehene ne ha na nwa ye die ensem fata kra ni santi yade mo ko na emra no enne mo edi Ebusan for Coastal TV Morning Mix Jumedie na uguso a wo hwe digital channel 514 Facebook and YouTube nyina no ubehu ye wo ho na wo ne ache kaseboi ma menka won so se abofo a aso yase ama no pe ye di Jumedie kase ete se ede braw no eye National Petroleum Authority omose bomodia na use gas no we use bidie ache wisi akoni ache bomoden na use gas ye wi nso ane de aseda kese ama diesel gift shop opesa wo cha odofo bi ade birthday bi edu party bi ikoso na sa wo pe gift akono de akoma odofo na bomoden na fo wani kiremu ewo diesel gift shop na sesesi ameno kese nso ne sa wo benya baby atena edidi atie nwom ama wasum adwo anya nam papa bi awe ensa papa bi anomo a na wo de wani akiremu ewo Solace Bar and Restaurant nye wupe bia no wonsa ebeka ewo ho se ye ka aduane papa nso a na yewura entimi mfi Lady B Food Avenue aduane pa de oyemu kenko ankasa waje ho abodin krata a chese oya de bomoden na fa woni kiremu ewo ho midin no eye afiba esien ye twa ho ye besa abasesi a Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to see everything. No pan, I say baby shit. Mangashi. Junior. I'm saying so enough for me be the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankana wa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. Wow. Let me see your hand. So, welcome to Nestor Ventures. Hello, welcome to Nestor Ventures. Hello, welcome to Nestor Ventures. Hello, people, welcome to Nestor Ventures. Hello, people, welcome to Nestor Ventures. Kaya ritia pora titia maya say
We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Adeshema yesanso etwa ye ho aba ye babeto morning mix dwumadie no eso maminka wo se enyame nko na me wo fi ase me boss ba kon etie ase me ma na kwanya no na nkasa ada ne ho ni ho adi
Yo, I just say for I have for Yamon Akwaba, by Coastal TV and a pay so. And a pay young for motivation in Shasa. Susan, motivation, I'm a kind of buffer. You are cheap, one fancy. Matty. I say, keep praying until things change. Miracles happen every day. Okay. So never lose faith. God can turn your life around in a moment. Keep praying until things change. Until things change. Yes. Okay. Miracles happen every day. So never lose faith. God can turn your life around in a moment. Nti za anape motivation or catch a hand there. Mama yenjai mpai boda na moti biara se yenya gizi wo Nyankopon mu a mbepemen Nyankopon obehye no ho enyimnyam. Nti biara jumedi biara akonyaba biara yezun yambom pai yamfani na hye Nyankopon nsa na nyame a yehwere na yempa baden mbepemen obehye no ho enyimnyam. Nti biara ereye anapei enda wukuya Nyankopon na we be hena aboyi oze hen aba nkwama za akabiara so obeya amahen. Nti woma yenkodo na yemfa hena kwani na hye Nyankopon nsa na nimbe pemen obeye za oye oza amahen. Nti na ne pay edisha yen hu nkran na yetu anaman enda wukuyi de nyamenara amfa nyina nko na amfa henembra asumdwe demre yenyimen nyame yaze yen hoto no da obeye za oye oza amahen. Nti ane pay woma nyina yemfa yin yen hu nkran na yenko henu dwumeza ahoro nyina do na yembra bra yerishe Coastal TV and pay a woman to woman. Emi nonye afiba Asian and then the yazijme yazabron. It's a stream Facebook live, YouTube so ekwa ebinyano wo and oye Coastal TV channel 514 also ekwa TV no da onsa baka no ho. Nti yewie nkranhye sami no yeze the robocats na pod bring say headlines also yeze bosom dom. Nti woma yemkode Susan Mama B anope de nkranhye sam no ahye mi nkran say even Bible class pray without season. Yes. And a consistency so ye key. Oh yeah, don't hear papa. Then I say obo mpaye nenu na e we jai. He was so nkoso na omo mpaye abribia say ade na wo hwehwe ni say bow sambo bo modin asa wo be koso na omo mpaye dem a abofo na ebobo ano na ye. Yo nti anope de obo krata yensa kan e wo fia sei na ye be bobo na poso no e de ama wo modin se ya bosu ya no so obekọ ntentan so ananso se wonsa kan graphic paper na nkasa nye wombia so betimi akan na ohu ne eko anope the daily graphic na ye de share daily graphic anope o say graphic business Stanbic Bank forum. Now, expect push public transport reforms. Expect push public transport reforms. Graphic business or money Stanbic Bank forum bia or moye asiena. Mpayinfo amuwo nimdia for transportation as a transport jumedian ho edi omanu atumbia ka se ebeye se yebeye nsahwaye ewo yen transport system ewo Ghana ha say the way I see the mudamenka transport ewo trim ye transport here the way I transport here ye tutu kwai akonia
ye ya edi akwani aba ewo man yi mu no ebeye se ye beye nsakyraye ewo mu ne sa no de bema sa akwani abadie ni nyina esiye wati ne make na se oya somo Okay. Absentee doctors to be removed from payroll apart from according to Ministry of Health. Absentee doctors ya ma hospital anase ya post what hospital say kona kwere doctor wo kohwe ayarefo e wo ho na mo adwo ni ade but wo de akwakoye Airbnb vacation ye hwehwe wa ye hu mayanko wa adwuma anase fatu utrim say ebe yi we free payroll anase aban payroll no so na chese wonye wadwun so obeyi adwuma wonye wadwun so say ebetua ka bible kraka say adwuma ye ni bia sfata na ketua wonye adwuma wonka aketua no hensa nye adwuma no endidi nti no pay daily graphic ensam ni bia odi aba na ebi so ka ho nti wo bomode na wonsa kan krata na obehu ne ekonyina yo mama saw do Daily Times na Daily Times na ozaba on chere da pana basir onde da pen pepepe na henianu muslimi fo wo she hon akwancher ase na coincidentally them time na so na Catholic asafo no so also wo she akwancher ase za ye friend Lenten nti ye na ye chekom na yi na alaji kor numfonyi da ha na o kade wo mayemfa asomdwe yemper asomdwe papa bra asomdwe nyin kabom bra ye hye hen fasting ase na yankopon nara so onkodo na onhira omani enyim hara so azaba minister for oye finance nimfonyi da ho amda ojan parliament ide mo na orkasa na dam transparency in public spending Dr. Kiso Atoforson no orkasa no say Atoforson moves to boost transparency in public spending nti ose amano ni sika yerizi ana izizi dwuman omani munna nda ho fine na obia ihuza orokodo enyim hwara so ozaba no bed syndrome shame no bed syndrome shame one or say right honorable Gbagben and or say speaker of parliament and that or the tuga on cherry na abranti bia oyara na wasn't call 37 or say one of the hospitals in Accra na wodu ho was a bed in ho that bed in ho the man some no o kan ho amokada bed in ho ma abranti no hwe no nkwa just like that awe ho sempa enti yam papa speaker of parliament nenwa abe papa na odu to go parliament house and that day the mazins oyem gwase ma hema ni kra de obi yar na was na ba hospital funeral obaka chenyi pande empanyi wonte san kofi ma ban say 34 years is 32 years ahwe no kwa ya yo enyim hwara so no wazaba on chere na yesterday maame bi ko hospital ko wiaba na da maame no was na kejina court na wa hwehwe ne nsem wo se won san fa no remand na won fa no mbra bio 4th of March yanko kodia ne ye the new trust and ya de to so anopay na the new trust no say let's tap expertise of Professor Edward Brenya and others to shape and reform Ghana's educational sector. Ashanti NDC Deputy Communications Officer hopeful urges government. Ashanti NDC Communications Officer afen onyanye Communications Officer afen na obabe Communications Officer na ode ensemi eto abanyanim se empanyifo bi wo ha omo onimde eba no adesuamu na say kwan e befa so education system no ebesiye pa na empanyifo bi Professor Edward Brenya ene afoforo bi a eka ho se be ya anka omo nimde a omo wo no yemfa sa nimde na no na yemfa nyensa traye yemfa nsesa eniema ewo educational system ni mu na ebeboa oman yiye pa. Go out and register to formalize your NPP membership
Lawyer Justin Kodua urges NPP sympathizers. Say, Officer Obey NPP member, Amanyokuo no member, but modern say Obeko register, no akwaje membership and I say near Bema Yajiwa to say we NPP ba mapa. Maintenance and for one kakeke name no Konako register within registering. No bed syndrome and don't scapegoat health workers. GMA on interdictions. On say asamna basano ya shoshen intentem na ya pe obi ne de na ya scapegoat na ya twena so na nka asem de na asem kwa because obi an say ya twe obi aso okay on na ya no 14 no on na ya twena so nemum no asem we enya fe na eba beba bibi a wo ho da and papa ya owi 29-year-old man ya owi enyo no the first person awu because of empire anyhow etasi esi de bia na we ni de aba news munzi no na me no mienu yate ho asem ba obi hye makura se ho bibi sa ye no obi ante ho hwe na obi anso anka ho hwe sa netie nti we nye first time wo say ye di apomidin adwuma ye fo mom na ye ba betwe o maso because of bibi sa aban wo say ye hwe na nsem no ye nko deep ne eye problem na nkasa na ho no na wo say ye attack no first ansa na se obi kura ye betwe obi aso a ye de no kura ba be ka ho nti yenya ne sa na no so me hu se ebeboa so 3 students to be arraigned over assault on Obrechi SHS pupil according to police. School moframa na omoko bro omunyonko school akola ono ko Obrechi senior high school no say nipa miensa school moframa miensa na ensa so mu anasa police ensa so mu a ye de omo be famra kwan so pa wo hwe age ne so a 2018 na so obi anya minor obi anya juvenile mu nyina mu ye adult according to Ghana mrano mu ye adult yana mame Lydia Donko COP CID boss asem ni si nsa enyim da okọ ho ta okọ so edu nti o ma ho 24-hour ultimatum ta there one face one out no for honba nti ne da sharp no wo ho ne ba sharp cry headmaster no so ya de ba ya mame no oyeme yanko but onyim da oyeme yanko okay nti adam ko hyehyem sa me penasam waya de pa waya de the way you turn na more fast obamiti all stakeholders ni na na do 24-hour ultimatum sharp any da was one aba eno ano yenya ne say ya wo ne enye this issue kwa other related issues yenya ne say ya ebe papa na the new trust also say maintain accountability of issues after counseling of students director of education and na what can say mmofra no mo ho asemba na say school kwala no ho asemba we say ye expect ye ensure bibi e confidentiality enye bibia na we say bie so mo bia ehu because omo ye enkwala mamenka ne sa omo ye enkwala daache ansha na wanya chance bi okwakoye US prime minister na information about that bonten na fe affect no nti bibi sa no so a enye bibia na we say ye bie ni na so wa mo bia ehu bi we say ye enima bi wo ho a enye ni nyina enima bi wo ho a ye nkata so kakra san so mo ye enkwala nti no and pay the new trust there or the abano mama saw do the chronicle na chronicle so no ozaba onchare na yesterday amdo best bi wakotu etubo oye Sami Jemfi na aso CEO of Gold Board wakoto etu ozukun papa ya na yi na chronicle yin hoza abade IGP to promote hard working officers inti chronicles are kan de IGP enho na woboy police for woboy ma watcher oye enho na wokun Sami Jemfi na aso no ombo ho abado enho ombo ho abado papa na wayadze Amayade. Sharp. You sharp. Sharp. One chapter. Watch honey. Enyim hwara so na chronicle ozi Bank of Ghana penina order no nimfoyin order to ho na orkade BOG boss defense recent forex directives. Nti dem forest bureau ayenyim dada no mun sam orkodon na Bank of Ghana boss si ozini munchim aba nti chronicles nsem ebieni ara
na ozeba ende na daily guard de odi bebre obi bese pinzo ono odi aba anopei o say abesim boys killer gets life in prison. So I think way back in 2021. Yeah. Yes. Abrante bi ana Bonoho baby. Abrante ne so a footballer. No woku memu amienu. Ebe omode etwitwa omo nipadua. E de share fridge mu. Can it be that wicked? Owie no de share fridge mu e woni fie wote ho ni na sasa mi anka mankosi e anka manko menti ase o anka menti ase cry way back in 2021 yes say no ya court amano life imprisonment or condemn ni nkwa na nyinara asam ne ba no wodi yes wodi 28 years say no 2021 from end date Christ in 25th February 2026 or dem nyame na dom na yakopon friend ntama fine we kwanya nyame be na dom na so ya friend ntem de na onye din ko 470 ni bia odema just a prison she nya she then you be dema bon papa udi anyamo ho sam nyamran sam see one yes we are proud of yourself no problem. Parliament proposes emergency care law asam ne ba de ebe ye law de ebe yes na mo implementation no yo o say mrashe bedwom ma hyehe emra bi ebe ma emergency care so unya uko hospital emra bi beda ho ebe kire say wo emergency situation o say ensure fast sharp Into no emrani ye sure anim say be ye adwuma. Don't compromise truth, Reverend Ringham to Christian public servants. Ghana has say almost 60% of the population a Christopher. Yeah. Obi a ye Christoni de ye anim say Christoni obi a say Christo. Na so be say Christo so na just so who say niema Christo ebe ye wa asase so no. Asudi da wo. E da wo so. Also we need the same thing. Na no na wo be hu se enne obi akọ sika wadwum echina obi akọ sika bi afọ obi nsase na ensensem bebre na ebisa se no hwan na eye. Because apart from say you Christians no, you sanso wo Muslims say Uganda has say population ya chimie no. Nti say wo nye Christian na wo ye Muslim ana say bia oni ye nananom ene ye adwuma. Eno kra no eye important say obedi nukre e wo baabi a wo bia. Reverend Ringham says say wo ye Christian na say wo ye public servant making sure say bia wo bia obema nukre adadi menya katasomomua so proye ne kankan dream dia bia wo baabi a wo bia. Eno ene asama Reverend Ringham anopei all kan akire amanfo nyina. Yo mama saw do the custodian na custodian enyim ho mfonya order ho ye honorable Ntim Fojo or Kassa's minority slums government over delayed briefing on Burkina Faso crisis attack. In the basin home common. Yan nanum be self for Burkina Faso. Waka for tomatoes, Abama and Saint Pino. In a minority no work and has some parliament today. As some will see, who there aban Okan who be beer. In Siwama on your show, one can have some na young Hunza and Nan Boguna, it's bada. Or that bio, cocoa cartons and some silla one way. Hey, David. Na emergency meeting been away and about some of film bay. Oh, emergency meeting now. No more so good news, beba. Say best slash price and so I ask slash mom. I ask some more. And see all that, but they cocoa purchasing clerks, they are wailing. They are still wailing over NDC's price cut. And see when you be or home, and cocoa equal free no word break. And you have MIIF. CEO na no so oze bibi oze aboto enyim ho yemfa Accra Times yemfa enso so e wo say no more inflated contracts as President Mahama directs Finance Minister to lay value for money bill for money office bill in Parliament. He say the emrafo for eba President John Dramani Mahama ama Finance Minister Ato Forsen e de sa emra no akwakoto Parliament say omunye ho abobo na omonsan na engine tum say yembra ankasa e Ghana ha say ntine sa no emma kwan
Emma obia emfa ne pe ye the contract ba behwe na mabo ebo no boom 248,000 billion Ghana cedis na odi ababejiska na odi emu half na akwakoye adwuma na odi half ahye ne kotokum saa de no yenso so biem nti na ye de saa hyehye na akwakoto parliament enhwe na omunjintum na meye mra na yemfa enye adwuma e Ghana ha se na me di nkan aka no bill na amode akwato parliament ye beto so aba ye no na aba be ye mra Ghana ha se eye mra ni wi a ekosi say implementation zero. But implementation no zero nothing na ya hyehye na eja nko they no pay my emotions and to nchana yentu after odwe wa wonti ase afenyo markings tax government to fulfill promises aban afenyo markings say can say promises bia wo share Ghana for no bomode na di for diso Accra Times so ne dia odi abani yo mama saw the informer azaba enyim ha the health minister honorable Akando no for da ha no reka what's the expired materials scandal rocks Africa's sanitary pad market sanitary pad we am so why since ma what ye no what's do ha no ho etwemo ayasemo na nti oyede Ghana wo hye na nzama wo import ban wo hye ni safety my hen papa so ya za sabiwa baby a edihye no nzama nkoyi ya infection bi poso ozeno ho agim nti mpanyimfo won hwe ne ye ansana oza bagwado court in OSP's web nti OSP so no mfonyi na oda hon na kakra kapa ne ye hen papa the president of the republic John Dramani Mahama no mfonyi da ha na mehu de tipa track bi so shaho baby na Mahama wants economic saboteurs ono so oze aba na enyim hara so na oza ba oye Justin Kodua no so no mfonyi da ha you know ya kan wa paper bi mu de MPP for obaye hon internal elections na na general secretary of the party oye Justin Kodua all shabode obaye ma bibia ni mu ada ho fan ya promises transparency inti bibia obaye bia ni mu beda ho fan oye elections NPP for amda wa sha asemachi nti oye kakra oye yi kakra na oza akọ polling agent coordinators bebre nti ni na oza baba enyim hwara so na oza ba de Ghana's health policy no tada me ka no policy was ba oye good sir na implementation nya asem aha nti ono so oda oye informer na enyim hwa and pay or kasa ene na yemfa inquisitor emfa enso anopai palm oil diversion saga OSP begins probe or the special prosecutor ene finance minister emfoni ababeto ha say tumuze we no sika bi ayira wo edwabas sika bi ayira ewe edwabas sika bi ayeka say ankomo kwamfa nkoyi eye palm oil ye enwi ayedi ya hu dwuma bi wo Ghana ha say ayira wo edwabas ye hwehwe OSP ene finance minister omo hwehwe gidi yenhwe ne no ho bebon na 1 year in office erudite Julius Korte masterminds growth of DVLA yes waya ade pa o ma DVLA dwuma akoso atumpon ama bibia akoso Julius Korte DVLA boss say no yes waya ade pa cha say dwuma wo ye ne so ani ankasa President Mahama wants economic saboteurs mo economic arrangements economic infrastructure me hu dem is kanokra pesa economy no etumpon a na mo hyehyɛ akire se wo spare parts dealer wo ton ade odwomo if dollar ba form a wo de wo se 10 billion na wo beton wa ade no che se ye bibia o mamu ha se ya enye no you are warned President Mahama say you are all warned mo hwem hu ye pa se economy no kosoro ana say enyema bo okofo mama ye mfili we eboto ayesa President Mahama say you are warned Minority unhappy with delayed rent allowances for prison officers
minority in parliament. Omoni nje kwa say rent allowance be esase ye dem prison officers no besinne. Omon sankaye ache ewo process nim aka pipeline nim. Ti minority so omoni nje wo nti obanya na onfama prison officers. Inquisitor ni die ni. Yo, mama saw the Ghanaian point. Ghanaian point of that by aha enyim harassing papa or the president of the republic no for you da. No, because 24-hour economy no is to drive productivity revolution into President Mahama assures private sector. Enyim harassing no that by EPA boss no for you da $35 million needed to fully restore Brim River. Hey, me draw that. Galamse no nya sam kitwa. Enyim harassing at the point other by also aging ambulances fleet contributing to no bed syndrome. Nti obi yare no kwaya sabia mpanyi ho na oreka de oye ambulances na ebinom ho etwam ebi wo ha only good condition sir nti ni na aka ho bi na wa kododam na police arrest 6 Agbe Memorial SHS students over brutal attack on Adisco students. Nti da na ye kan swedru ehodzunya sana ya so bi hyentem sana bi si wo hara so ya ma na nedzun onya kra me say atasi o na bazu na record ihe ni mlei aye yo wo cha ban se wo pra na papa chede nyame amfefie mpa nche ma obesi nye nti police act hon what 6 of them na wozi them enyambra saman ma no so anape the Ghanaian point or kan wasam metro lens enso edibia ba na ba ku bia ahye me pa wo hasam pesa me kan wasam ne same god different outcomes. Christian Council criticizes mixed prophecies post NPP primary. Asofo yes remo ye na Jehovah Yahweh ya na yesom no nenso ebeye no na Reverend I say we and a baby ni ayabato bi e ba bekoso na prophet na prophet bi so aba be kan asem foforo prophet si so da sori o se nyankopon ayiya kyerem hunhum wiasem ye hu ne ye nye sesi a hwan na e kasa hwan de ne ye ngindi Christian Council na o ka kire asofo ne prophet a mo kan nyina se mo hye nkom na yesere mo a nyina mo nkwa adwum krom na mo fa prophet papa mfamra yesere mo anya se mo ba be the adwin ba be dia kro ye mpesa ade no waka na ha sei e no na achi me wo metro pa no pay me pesa ye kan wansem okay no mama saw the daily searchlight searchlight enyim ho ozaba honorable Afenyoma Ken nyumfonyi eda ho na za ye kan ho asam na no bed syndrome no also ono the urge accountability Afenyoma Ken demands account over hit and run tragedy za osi you know ono the also what umbu konta nche because odun ho ntase ntase kra enyim ho ara so na branch na okunyi padi chef fridge man no so no ho asam odaha there was a former footballer and found guilty of murder in Abesim children case no so them years kan aboni tukwen no so wazan akotum nenkwa ndenyinara onye aban boko aso papa enyim hwara so na wazaba CID summons journalist over MIIF CEO stories into them MIIF no some so satellite so ozenano atomobi yako yo yet also ane ye call the source and so this is the IGP investigates journalist over MIIF CEO petition into MIIF no some ipo baby atene o baby awo say IGP ani abre papa IGP ani abre say journalist bi ahonbon mu no ensato mu ayemfa ahonchew kra SkyTrain case AG second witness abandons court sittings just say you no January 24th no mo court sanka omra testify na case na entimi nko nanim no ujafo amba court wamba court as a court mfa na ade ato for some snaps as gratia payment calls
S Gracia ne de yen san fa ma bi ma to force na eken wa wo hwehwe S Gracia no da bi yen san fa ma bi mo to force snobs S Gracia payment cost. Poor was the result. Stakeholders call for reforms. Anya poor saying. Na ye kasa ogosua de nkwa na okosua wrestling akwa practice won yonko so e wo inter school. Ba ku bi a mi hu na no pay agri memorial students 4 3 bi so interquire your mark akwaje omo yonko phone akwaje sika 1400. It's the same person. Nimpa na wo bro no prepare na oje no Pro Max whatever na sika na musua amro bia na musua den na na so 1400 na ozuko school na ozaka yere e bia odekwa koto books bia de na say books board den paka first kan fat baby e normally ya ko school no so wo ya do ya baka de wo ya de ya be shawa na azaka ma house mistress another house master de offensive ma something like that but are the same person ma wo plan na no mo san je no husika wo je no phone na iPhone Pro Max na waje na nkasa shuri 1004 moje abe den na what's the result anya po nti we no enye ye blame obi afọ eyo students na mo kwa kosua omo nye serious ba omo tina internet no so na ne ensem fatan kwa no mo ye wo internet no so abe den na what's the result enye po ebe okotwo den okotwo how to play boxing and how to steal onim hwe but them intercolleges no so onye adzebono debi because ebi o ha na ne talent be fi baba sa obi a ne zanyame zaman nti intercono nti oye ekwa wodzibotu me pay fi ho ma akowanyim sanity sisi anyane mbe ye hu za woreye nzama bebre o ha rekodo a ensem fata onye kra some for tampo sanke be body mpo wo education society mpo mu debi ya semo the source ano pe ne dia odi abeni wonderful the Ghanaian publisher so ozeneze aba na MIIF no nsam wo ha yezi kana abodo nti ye mbodo bio sami jemfi na aswa wokun nkofa waache wono so ozaba nti yen so do daily guide anapay yen fa daily guide nso do na yanko yo yemfa daily guidance or doing one okay was in some corner or can over no okay daily guide media no so on bow okay me hu baby off daily guide new crusading guide okay new crusading guide no say defeat for Kennedy Japan court of appeal reject delay tactics award 10,000 Ghana cedis cost to Kwesi Chum Kennedy Japan hun sense bin so apiepie ha say ya court nsemo asemo public disclaimer on Mohammed Awal ya sani ya Awal Mohammed Awal okay ene na sanete na MIIF CEO nsansan no so da say OSP probes palm oil sika na ayera no OSP so ani abre eno so the new crusading guide ha say na publisher hu aza o ha me hu si ya hangi mu do soro arrest dog cat meat eaters ICS petitions health minister oya samo den ko fa e be che omo do so na so hu ana hu one way so en ko fa tips o en ko fa wow enti ono no ye as a fofra publisher zaba what say huna wezi bodom nam na njamwa naman what's one hwehwe won sem na won che won na mo bi fie ne mekum bodom na mo wia ebe na bechem ebe enti publisher ne zaba oye sonkonyen enyim hwara ze ezunkan abodo dada abrantie na abesim zen no so okun nyimpa de share fridge mun no so no hasam wa na abrantie na obra chrezen ono wachi nyimpa akono from 3 to 9 yes okay into 9 arrested over SHS assault okay abrantie na
we pray no da ono dey obi supo ohu osi no kwando me hwe video no pa tete papa nti wa ache mo fama wo akono 9 arrested over SHS assault nti ono so publisher za odeba an opinion na ne ya hote kran say omo ye sa de no kran no mu say record obi gina nchen record on ka say omo ye no munjai no obi gina nchen record da madi oya samo The Daily Gist so saying at forcing goods in 85 million Ghana cedis transit goods scam question mark edaho question mark edaho Christian Council visits Baumia Christian Council ako Baumia nchan ako Srano amako Srano asawo mo kan de unya pepa ni bia wow can ya obehu ne ekoso ha say abesim meda no so ha say NDC security couple named in Galamsey obi hu akadwem when it is coming it is doing when it is coming it is obi ni aboni din o security man ye fe ni couple ni din no and ye aboni din wo Galamsey nsensem mi chese ne hu mom you and a Daily Gist the no ebusia for Junior Graphic so the we am the last one I saw yo report Julian ebedi ankasa tenten asem Junior Graphic also say report online abuses to security agencies CSA advises children oye akola na ukita phone smartphone ibi who you see internet who social media dey wa dey na say obi ba odi yemu ye na adwen say obe threaten wana say obe keka nsem bia mana bohu enwa wa ba de u post u picture mpo no aba be keka nsem bia nsem fata egu ase abomoden say sa nipa kro no obema wa wofo anaso say obi a oben obi a ohwe wo teachers for aswati na nipa kro ne na di ye papa Ghana say yenyanju baby a etimi ban ni social media ema enkola under age for no it say who you see social media bia na say internet services bia na say obi do nya wo yahoma no so a tentan no so a bomodi ma mpanyifo ehu na ye ne nipa kro endi because enya asem keto akra nti sa nete wo Junior Graphic okay nti paper oze chira ye do so oye anape headlines no don oye the insight na insight nanyim ho na wazin hen first president of the republic Sajifo Dr. Kwame Nkrumah nfo da 60 years of Nkrumah's overthrow ono da ha na za kuku sama ya aka no so wa ha na modas hokra no ye Iraq and US talks continue amid threats from Trump wakaka kan ho ono okana wa okana wa chapa yes into words nkomo de Trump din some no za ban nimu oya ram kakra nti wo shedza was be ma nzama akoyi nti na anepe yi na yiri to yansebo wo de bokata na poda yezobosom ho nti anopa nkomobo no yebeto aso e wo fia say yenya nkoye die na ha ya na ewo Coastal TV Morning Mix yemfa Asidama National Petroleum Authority amose bomode na use gas yo tom we see akoni ache bomode na use gas na ebeboa yesa yewie so ande san so de Asida Emma Diesel gift shop se na medin kan no open gift akono bia de bema odofi ama nani aso ache se wonkwa na nyina obeda wase a bomode na ko Diesel gift shop na kwaje wodi nice packaging okoha wonsa beka bi ye wie so anasa na medin kan ne dada no ope baby atena dwojo ho enwom papa bi ebowo obi bese bagan ho na eduane papa bi nso siwanim ensa papa bi egu minimu achese bibia ye hot nice and good na wako Solace edin cry there Solace Bar and Restaurant ambayo fine ambayo kama ama bibia de bibia de day o pese wonko date crowd ha Valentine's Day no ye die we but that so February ti se o pese de wifi man kasa girlfriend me say wifi o pese won fa no ko dates bia
ko solace na omonye okama na yensan so fa aseda emma Lady B asa mama B right me kama aha yenfa aseda ma Lady B Food Avenue eduane papa fie Food Avenue oya de ankasa betimi agba ne nsa no ama chese wankasa mpo wotse wa ansha wo de rent nyina ebeto aduane bi wo pe jollof rice just jollof rice wo common jollof rice ne wo assorted and on meat wom sausage wom ingredients vegetables bi ehyehyem menim se mu mpesa de ba mo sesa mo ban sa yemfa mo codits fried rice normal and assorted ni na ebi wo ho wo pe pork soup na nkofo no man petition obi asem me ye ndi pork soup so ma fa pork de na ma anka okay na go be ahwe ndanka do have yes also wo goat soup a punching cracker light soup near a tough format na paise to o take orders o sanso take what o sanso take orders ne bia wo biara o frɛ na wonsa ebeka no Lady B anopei yakasa abe economy nsuo ne yetwe ho aba nti mo ntwan ye ba sisi a Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to see every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankana wa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Coastal TV, Jumedi Fufaya by Yatunde in Puntu. It's about development. They discuss issues of national concern, issues of central concern, matters that concern Central Region and Ghana. In Puntu Sama offer Capus, baby will be in Puntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or in Puntu, or the baby on the Yedin in Fubana over Nasi. We are no other man. Or your one and Asadi, those in Puntu Baba Capus. One and Asadi, those in Puntu Baba Central Region. One and Asadi. So in Puntu on Baba Ghana in Nara. In Puntu Sama offer Capus, baby will be in Puntu Sama offer. Or your one and Asadi, there or Sade or in Puntu, or the baby in the P and a Batinasi, women down of Pediara. Live Ever Coastal TV. Coastal TV, your own face, your own voice. No me yesi machara. Yesi macharo. Mewe. Fiti tanya fawuti. Yesi mi atu mi yendu baby. Mido, Ghana Biana. I'm going to be able to see every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. Why? Down Yankana wa. Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand.
We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Welcome to Nesto Ventures. Hello, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures. Hello, people, welcome to Nesto Ventures. Mido, you're not Biana. Uncle Fat Jibby, you have a swing every time upon I said, baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, you know. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm used to it, why? My wife. Down Yankana wa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Who I got? Yeah, oh yeah. To all my women, you know, my strong women. So amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail, oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. She'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate strength of a woman. Strength of a woman. Woke up this morning, I got up with a scent of a woman. Just picture if you would what life would be. Ain't much good without a woman. She can nag and be a constant pain, oh, that woman. But those hips, she's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. Hey, she'll put a smile upon her face and take you to the higher place. So don't you underestimate
from Mrs. Ruby Amwa. Mr. Archer, Semicad America, Bayer 12 years ago, 13 to 12 years ago. Na Mr. No, Mr. Atinika Crazy. One hour name work close a days when you must start crazy. Na ebe shop and woman. Anya me na do ndam wa ha. Maka ebia engines. So nyende na me start watcher and nkofo bebre afa me nsem. Ofra ahade Rose Beauty. Eko social media. Ofra Beauty by Ruby. Ebo Rose Beauty and Beauty by Ruby a ebenye here. Yewo adesado opposite Unions Chapel. And ebeyen asoya hade ya. Jumas bebre na yezi. We train students, wig making, wig styling, closure installation, frontal installation. As it be offer it you nails, all types of nails, makeups. Yes, the juma bebre wahade, ombre brows, facial massage, lash extension, botun so wahade. Tijuma yes wahade is odoso. Nti hade eze. Salon na boya. Yes, I'm